Yusilchinilkin. Nugas abe Huelbil, Bishubilek Ohanil, Coronavirus, COVID-19, heavy sáansamal. Lega Kahlek Sabensilil, Tactilic Imbehla Domingo, Sokuchik Pahalwitulum Yucatán, 187 Huntulul Maco Cutuculta Yanti Olecohanila. Ichilobe, 41 Tulule, Sokuchik Pahal Yanti Olecohanila. 25 Huntulule Tanushak Altalo, Yetel 121 Tulule, Sokuyilal Mishbayantio. Ichilebuka Maco Kohanobo, Yan 20 Huntulule Sokuyutsalo Mishbayantio, Matopatalo Pageco, Mishbati Mishmak. 11 Huntulule, Tiano Tiotochobe, Kala no Betanushak Altalo Mantats to Menutsakiahilo Umolail Toh Olal. Matuchik Pahal, Watut Ubule Kohanil Tiobo. 10 Huntulule Kohanoba, Tiano Tunahil Toh Olale. Beshan, Tianshan le Kolel, Tuchahle Kohani to Nohlumil Canadao. Letiema tu Shokol y Chilemaco va tu mentashe Nohlumil, Tuchahle Kohanilo. Tulaka letiobe, Talamianico. Ujabil Custelemaco va y Chil 17 tac 78 jabo. Lebalo Helobats Ogus Abalo Yohel, Umola y el Sistema Nacional de Epidemiología. Kukata Tesh, Atenesha Botochesh, Beyoka Wanta Heshan, Yelomupaka le Kohani el coronavirus COVID-19. Con Escalantic Maco Chihantak, Kolelo Yom Chahan, Yete Maco Helande Gupasta Lilo, tu meletiobe Yan Sahbensil Yokoletio. Wabinech, Tange Nohlumil, Legansuna Geche, Calaba 14 Humpel Kinilo. Katik titulaka kahnalobe, Kuchen Shikinto, Bashkutsaba Ohelbi, tu menjalachililo. Mausako Ohelbi Balo Chembe Yutalo, Ma Ohelen Tushutali. Le número el teléfono 800-982-2826. Telo Ichil Español y Techmaya con Nukbiletano. Vale, Chen Utia Marro, Kuchik Pahaltio le Kohanila, Wakutukolta, Tubinutubultio, Wauchik Pahaltio. Ulabar Ohelbio le coronavirus COVID-19. Tian tu chikuli internet coronavirus.yucatan.gov.mx ichmaya yeteshang ich español. Sáansamal, mixao helbi bishubin le kohanila, tile chikul hela. Nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.